أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غاكري مسمي نغي تلمتي غونا الو ما ولا غدي ونغم إن شاء الله وما ما سينفرر القرآن فسر فيه وناتو سورة البقرة ونغي سورة بقرة lonni le bara yisura qilisa ninge gineka fi naka wakili bara sa ninge gun naka aqlisa ninge gun monsema bani israilanki negenuna Musa fuqara alayhi salatu wassalam Musa to kili ekun anasga turu sini na giyama ina marigi khasakira masara ininge sogone batsira ena na kulun ala ega ala nananna ala taala nage wa aga wali sui ninge fakafi alu won fama lide sura ku kaya nage ala ku kha kulun e marigi muna ninge khara kan mara mi marigi e mamma fala ma kana faka ndi nage awa agurune finamma ndi fannaga a meginde nanuna Musa ga nyamane inanan faga kona afaga mamukulum inaga ababa akadi game alu atara gadi o akunya gadi nanan nuna ira fere nayi nanaga gbata ga kera anaga faga mafuring alko aka ketongo ana furi nan tonga sasa dogobori gbete kwany kuyeba nanantu enaka na faga fi tongo fa enaka radim fole boro kumfa awa ba Musa ne yama alayhi salatu wassalam emu lagara emu akuishori enaka ba wo mo fa ifa tiha fi kuluma wonga siga Musa ide wonga sama ko ba anaka namiyo menara temunde won famana yifetode alu ifakeya naga yati etofa alaka mengia naga Musa be awa avalibe egamini egai ningefing ninge nonenu a couleur nagara ala naga na fenfeti enaga ningefindi alara alaka masibe a ninge gamne marigira alako yininge mannato yifure naga bombo ninge subendera anaka kile alako mangala Musa ka khaira yara alghay sura fam fahamu fi mislimima bismillah wumbara wumma kharani folo alaqilira arrahman dunya ne me kanyi arrahim alqiyama ne me kanyi alif lam mim Allahu a'lam bimradihi wonnagena ayatul al-muqatta'a nihina awal surai ala nanni fasari kulun lonni le langa manakina ndi naga afane ta'addi alko arabui alaka khaira ne kharamma e khaytul mate naga pi awamu Musa falfe ke ba e khawi e muyitam mema Musa falfe tanna kono lonni le langa nagama ala na fasari kulun awama nagam falfe yi آيكي ذلك الكتاب على نغي أن القرآن نغنكي القرآن برما سنبي ألو أني مكويا كونو أخا تيترنو أخا داريه أما سنغو مبنكيني ألو أنا مكويا كونو أنا ونتناني على نغي ذلك الكتاب ne القرآن كتابي نغنكي مسلمي لا ريب سك يومنا فيه القرآن نانك مسلمي غا كتاب يتفند القرآن را على نغا ومبه ونغالين ونغا سك القرآن نانارا مسلمي بيبينا إلى القرآن را وقت مندي قال القرآن خرم فينا إهايما إلى القرآن وقتي. 'Qur'an' 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 '
mislimi gbegbe na imula kana tanna kan mara alqur'ana konkori ne kaya ku marigi subhanahu wa ta'ala aka kunyema me gbegbe na isikak natan anu marigi na ka sikeme ka qara ina ka batro baba ina ka ala makandi ala na ka aya bi mane ina sal kwera ina ka alqur'ana qara ala na ka aya bi mane ka bara lara na parti aya bi mane ina makandi iman kala alqur'ana ra ala konkori na kan falaka ku jahannama kafi ariyan na kafi aku shugume be no ala matandi mebe ilamma ekala nafanna hudan ala na ga matingin sinam finni alqur'ana ra kono alqur'ana matingin se finde kandara ndebe ala na ga lil muttaqin alqur'ana meki nam matingin ma ne ke findi ala yara ga huira ala ko finda ala yara ga huira nanan naki wombara masengo ala yara ga huye alqur'ana ne nam matengam ala ma fala alqur'ana kharanye ndina alqur'ana kharam mane kono alqur'ana muno ma matengende ndina alqur'ana kolon kono alqur'ana muno ma matengende alqur'ana lamma ga ba fi ne ke ma ama banema ndena ama alqur'ana khara atulitumati alqur'ana fasadi kan mara atulitumata alqur'ana kharan kuira ana alqur'ana kama senye elima fi bilunduna ala taala fala nakanna qaluna nanara ala naka hudan alqur'ana ma tingin senara konande be lil muttaqina ne kayfinde ala yara ga kuira ala ko luna yama yama qibara fala ya ala gala ga kuye nanan naki mislima kulun egalara salmi ki birin kamuna ala yara gahuira ba ina ka ya mfanto salma temunde ala mukuta namma nanara alqur'ana aburu nam fasar mayari ala naka ndeghli almuttaqina anaka alladina mignan nanira yu'minuna nege denganiya bil ghaibi fi naqun qima ayamu nagantu umarigi subhanahu wa ta'ala anaka wumbe jahannama nana aljanna nana surati nana anaka migi khawal fanyi pampise madanna ke nafan nana migi ni buri tonyege sariba mane ko algiyama yibiri mbaramasi ala yara gagu yituneme inaka dengania alqur'ana ma alu nafala kana ke inaka dengania na wenyema ni falakne bundo fi nanira yama aljannatu anaka lara ne nankali ala yara gahuye alladina mekinanna ne ala yara gahuyra yu'minuna ne kay laari bil ghaibi bundura fi naka munna kenema kono idanganyama wa yuqimuna as-salah iman salifan nabamane wakati birin ler birin arabaki kenyama afilenyi kamali ati kamali asuyudi kamali akharanki kamali afibirin kamali yuqimuna as-salata nak mufasal dede e mawoli khanmara idogo salileri dangi isafindi angrora inaka alayara gahuye yuqimuna as-salah sali rabamana akenya ana wakati wa mimma anu sefan razaqnahum ala nakambata ihazgena kanna yi alayara gahuye yunfiqun ena fam fi mane sera khaira ingah kireñ misin miyama alkhawum findi salira bamara aw khati ana kenya anu wum findi sera khay fam bamara walladina mignam manna yi ala ya raga huira yu'minuna ne kay denganiya bima sima unzila na khambar raguru ilayka itan khairama alqur'ana nannaki wama aminsi unzila na khanna guruki min qablika beni tan khaira gafaler nake nannaki kitabu ineke guru benu alga khaira gafalihi salatu wassalam alu taurata alu inzila alu zabur mislimi tan la manenara sariya yuna luna kitabu ku khana musa masaraki ba alqur'ana fa khana kitabu nan non grafiti de mislimi el dengania manena kitabu fanga sariyema idengania ke qur'ana ma idengania ke kitabu famman nakhan gurbenu ala khaira gafal tem naka alayhi salatu wassalam wa bil akhirati
algiyama tife fan hum ne ala yara gahu ye wonne ke man kuti fala fe yo kanuna e denganiya na famma algiyama timane yati ila na fanna ulaik ala na ke namhi nde naki ne ala yara gahu ye ala hudan khaymu samasara yiman kuti man ke fala ki e kaddenganiyama ina ma tenganye kiranan fari min rabbihim fati marigira wa ulaika namriye humul muflihun ala naka ninan na gini megira algiyama alaqulu na yama nga kire muslimi wonga kulun suratu baqara umay ayi wonne kay fasaraki ala taala ala yaragahu yanamma toqobe ayi betena ala naka inna akramakum indallah atqakum anaka wa meki biye meki naka mantan ala kwani ala naka meki naka nagago ala yada hal dunia meki yetanto meki nan tokoto fere na lu nakani na boss nan naki birin ga ta nan yara bira ta nan binyama hal meki kobi nara ala kwani ala tan naka meki biye ala kwani atqakum naka nagago ala yara umbar wumarigi subhanahu wa ta'ala makandi ala qawlu mikiya man ke gauma ala yara innal ladina alana hakim mikinamma kafaru ne khaybar kafiriya alama sawa'un alana galantiku alaihim nima a anzartahum nam yamme sallallahu alaihi wa sallam khine magago algiyama fira khine magago yahannamara am lam tunzirhum kan mara iyeluna eme magago few eluna kifan yifirin birin le tambela yu'minuna emu danganiyama abadan ala na wuluna yama fanyama nanan nake adaman di na dunya ine kawandi eme kawandi ena nan kawandi ma na ala wullan sawaba mayo he ya kosi itamuno ma yifina ikana birin gwanyi mako yomuno mayrato khadi rafinara anaka mekamuno mato die na kana ka wongeluna wallahi ngakire muslimi wombar wonkal mengere na kan wonda mako yomu susama algiyama lo kay khafala naka ala madi khafi munwara duniya kenya nani am fanna kalunaki nanaki ala naka wulu na yama khatama allah ala naka abara namhiye nehi nama senye tima kalmara nehi naki kawandi me kawandi khatama allah ala naka abara sunsera ba abara tamponsa ala qulubihim ni sundumema naki adama sundume fure naka tanna amaga ko kifani ala na won sundume fura nala naka abara tamponsa ala qulubihim ni sundumema wa ala sam'ihim anu etuli fi ramema tuli nakanna kawandi ramema tuli nakanna wa ala absarihim ala naka yayifan tampum barsa nafa maghshawa nabar makutu ala taala fati den nakan kali falaka adam maki yire importer nan fati important ye nan ki adam ma kamiki sondo me dagu khakli nan naki amu fi tagraba kulumma amu fi calculema fa makina dagu anoma fa de bande na kam boro khisaran adu parce que mon frère sondo me khakli na kanna ali manabar dagu maki tuli fan na qori kha foti ndelo ama ana fami yire etu mana ana so mi khira khali na defama etu mana na yagi fama kaya famu mi khiba akadama ya seti birim barsaga nanara ala na khay yifire importance kanye kami khilu mi tul matara ye nan dakuma ye nan donguma kona ya na kanyeki ya na kan kenema ya khamade ala na khay la ta'ama al absar walakin ta'amal qulub allati fi sudur ala na kay ayek betenda na kay yayi na kay yiki kenema ala naka ye xamu dongo ko de bay haye rabama kono ya naka na sunduni ku sunduni ya naka lamma kan noreto ala naka nena mbarabe yira ala naka luna nyama yama walahum anibe adabun yakan kater azim nakan kumbu al khamengay
wa minan nas man ala naka kilfi adami yama mekindina yaqulu elura falarane amanna enaka mugubara dengania billah alaka mengeyama wa bil yawmil akhir enaka mugubara dengania algiyama famma kono misilmiya altala amu konyi khawenye kama toki nam yomme naka sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nat hadis ala gara naka ala taala mu kha fatiha bu matoki amu tiki mato amu wato fanyi mato anaka ala min matoki anaka wosundu mekui nanara adami ne ya falama be mu tambara la alara karmogo ndan guru ko birinna salvi karmogo ndan ko birinna wurdifi ene kam matogo ala ka menge ya ka batira ala naka wama hum bimu'minin anaka mudengan yari yukhadi'una Allah ne lura ala ka menge ya iyam farane kono me kama la yam famadi kono khori tan naka lura ala ka menge ya iyam farane ba ala naka me kama tan yam fama me hina ala ka menge ya ka batu anakan suyi ina leze khalmare mara ba kenyama khalmare tundara ba de ima la kama dawko iyatana madawko alla nake lura ala yam farane walladina anummi amanu neke dengania alama ana si to fara na umma kitili so iba imam leer bara linya aha na kam fanyan na kali na so be ina fa dangara amam bara kitili le gato in mi ye famma daku neke dengania alama alla nake wama yakhda'una kono ne mummi ko yoma dako fi illa anfusahum fiyete wama yash'uruna kono musu gkhara khali ene kannam madako fi qulubihim ala naga anane sundu me kuyi maradun furira furi ne sundu me kuyi mislimiya khafima mislimina sikke mislimiya ibara furah ina sike alqur'ana ibara fura ina sike alghakhira kha masenyi na kayfini masen sa khaira ibara fura ina muslimiyanu dina beta mania elang e valeur lang ibara fura ala nanamma anaka nekhe lura ala kha batu négliger naki anaka furina esundu mema e kana furi naka esundu mema fazadahumullah qeme tarabiling alama alfam barakum masaraba marada iqana furira walahum anibe adabun yakan katera alimun nakan kono bima fi sabura kanu etonu lori yakdhibuna etonu matandi pima etonu wuli falama mislimi ya dine umma wa idha qila lahum ina masibe la tufsidu wonaka kanari raba fil ardi bokhira nanannaki adama yofindi sabura dunya be wal kubi lingirande yelan fira amara wal kubi ndi organiser fi bokhima alu mekine ki farburu ndenu ginenu kami yene rabba malingire nakay mekina kam findi mak sabura aka ko bi rasuna aneti mekina kan wa aka yene rabba khamari kana occasion ma ba kana kana akwanyi bank kona lingira na kan maden nakay itan kanyi bar findi sabura e ga bokhi kana ala ne ni be o ba bokhi kana fe e masina a kana lingira moli mulu bokhi ma bokhi mu developer ala naka ina masibe la tufsidu unaka kanari raba fil ardi bokhira alge khambi bokhi yelandi qalu e falamane innama ina moga masun wobe yibanga mole tifi kalmara walinde raba fi takwi alu dancing alu boati anaka nawal mole raba fi innama moga masun wobe nahan motan muslihun muna bokhi nan yelan fi ala naka jinan non dira
innahum ni humul mufsidun boka kanenira walakin kono la yash'urun e musogiri ngah kere misilmi umbara ayira me ummarigi subhanahu wa ta'ala na kamma senke kha idunya matu inaka adama matu anu wumala hale anu wumma alamatandi khasabi anu biri mali mania nakanna wum fati nakanna kuranna adama fati na kuranye temperature baraba adama fati misilmiyatu aballu misilmi dene aballu misilmi yitum kayna kanto konoki akonoki akana fulina mafima akonoki ahayinde namma hal alamatanda ya khori hal alamatanda ka fokhera wallah anakatu amokonoma abadan akonoma munsema akonoma ahayima kaagi nenara akonoma mane amumma bandi sa glacier ku nali na mayim furaki kono necessira ba kana sali kana masali e mokonoma nara ala naka wumbe ani boko kaneni ra koni musugi khara wa idha qila lahum ina masinnibe aminu wodenganiya alama kama alu inake amana nas adami denganiya ka alama keya nake qalu e falamane nam yomme be sallallahu alaihi wasallam anu'min pe motanga denganiya kama alu inake amana sufaha nambe kama papa rina kyanake nananaki dunia tu megini ke la alara non di kenyama ena findi wasa sura eta mubira fama ebera fa una malan ina gbedun anaka mbaran sabari tu adami ni namma adda gunira inaka ayan ya murabbiri eta ndaka na findi sabari mekira alkhasari ya khambira e mu findi alamatandira haginenara inaka yetakan sabari khimun mariye inaka nga sabari hanga futi segitala falera inaka abara yetafindo wakabiyara kamenara nakamuna findindi nakamfindo wal kubira ala taala khak matandira inaka dugula nara nanara ina fala ifangalu ade ntam huyuma fala manta he ntam wakabiya munanna ntam munyi tarasu mane ene namma etam mudangana ma kama amana sufaha alu dugula ye dangane akanake ennan falma alqa khaira ka sahabi be ala nake ya be nake yinan nondira innahum ni humus sufaha anake tananna dakhira itanam mekma papa ghira walakin kono la ya'lamuna ma kullu wallahi ngakire mislimi wo ngafalo mburbe dina yomuna nakanne ya bu mislimi ya dina be mi human ya murabbi duniya nakandangi mislimira mislimi mu dugula misilmi yanan senien misilmi yanan dine fentengira misilmi nan fire misilmi nan yanabe khama misilmi nan fata akanga to letra misilmi nan ya rabbiri nanato ala nake dugula ne tananna koni ma kulun kha dugula nira wa idha laqul ladina amanu wonnaga ala khaira ka sahabi anu idogoburi nekenuna kafirira makka khamara madinatul munawwara enu mislimi na naralannu e mislimi matoko naka wallahi makina wura maka fanyi na wura eni toko edeira kona le sundumeta emu tinke dinera ala nanamma wa idha laqul ladina amanu na kafirinu makina naralan neke denganiyaki qalu fala amanna naka mubara dengania wuntanara wa khaira nakam fogoraki mufata nam fora wa idha khalu khibara bilentem nare ila shayatinihim qorina kha kuyire konannaki ebure yire nun nekena ala matande nun nekena kuyebatu fe nun nekena ala khaira nakarfe qalu falamana nebe inna ena he mota moga masungobe maakum mota nam fokara inma moga masungobe woto mogonun na misilme tiri nahnu mustahzi'un mota ne mayelfina mota ne matofina ki momune matofire mogone mayelfina nanaki imri matoko kono matoke mayele dare ina nam fala may naka monne mayelfina allah ala naka ala kamengeya yastahzi'u afanni sarifim yastahzi'u bihim
ani sarifi mane ikhama yilira misilmiya kontro nanaki misilmiya ngakire misilmiye kayali mania muden nakalli ala makanda la khimali ikhana soto kono ina ka mekma yile de nakangali mania barna soto allo lagine ki mekine ke dina sori eto man dina dangi tanjira nyaaguma tanjira fi murafamma mekina ala kha kunyi mayele nakala ko sori ala naka sarifi mane ikhama yilira ali ma bara khata soto kono ma kulum soto den naka wayamudduhum aman fi qummasa fi tughyanihim iqalu entiya ku ya'mahun enti enguru ulaika ala naka mekanan nira alladina mekinira ulaika namaki alladina mekinira ishtaraw ad-dalalata itanambara amasara lentiya ena tongo masara bil huda kandanteyara nanake lamman ya kandanteya kiranan sugandi kone kandankeya kiranan tongo ena ka masara dolala lanteya kirara fama rabihat tijaratuhum ala naka mbane tamugene ki ikhayule yakui baruma wonna dunya nakaiki wonna yule yane mekina kam bilim fabe ina katandine ikhasa sari soto wummarigi subhanahu wa ta'ala ra alqiyama kono mekina kam min be ikha dunya giri hayatu bin kaysi nam fe emusi soto kay mengeya nam fe mu mengeya soto kay dunya fende nam fe ma soto ina yule yana naki ikha wali bin nasalima ima soto dunya be imam fasiga alqiyama esa fe ndokonna ya khira alla ni namma itamugeni ikha dunya yule yakui wama kanu imam mun luhi eton dunya muhtadin khayna fi ndega ma matenga